кто? Баран это таджики. А волки кого съедают? Только баранов. А бараны кто? Баран это таджики. А волки кого съедают? Только баранов. А бараны кто? Баран это таджики. А волки кого съедают? Только баранов. А бараны кто? Баран это таджики. А волки кого съедают? Только баранов. А бараны кто? Баран это таджики. Я скажу тебе одно. Таджики никогда не были баранами, и ты никогда не был волком. Ты просто шакал. А таджики, мы были таджиками, останемся таджиками. А таджикам еще надо родиться. Если ты шакал, это видео смотришь, позвони на мой WhatsApp. Мой номер 8910 48 676. Ассаламу алейкум ва рахматуллохи ва баракатуh. бародарони қандум, ҷавонои муҳтарам, навасои қанди бобош. ҳозир намози хифтана хондум, омадум, телефона як тамошо кардам, гуфтам чӣ гапе ки бародари тоҷик акай Фахриддин я навори кардай. Дур омадам тамошо кардам ва комментариёро хондум. ҷо як бародари қирғиз биромадай ҳамин маъно қати тоҷико гӯспандан, мо гиргем. ҳам хеле навор кардай. афсӯс ки ман навора нав ҳозир қасам ба номи Аллоҳ ҳозир ман ин ҳамин муддате занг задам акай Фахриддина, гуфтам навора ма дар роҳи ку. Ма дар роҳи ку навора да ма қати вай гап занам. бародарони хандум, бояд чӣ гуфтан ман намедонам, камтар асабиам, бахшиш асабиам. мо аз бародарони қирғиз ай ҳамсояи худмон ҳеҷ гилаерам надорем. мо бародарони қирғиз қати ҳамдинем, ҳамсарҳадем, ҳаммазҳабем, дӯстем, бародарем. мо бародарони қирғиз қати аз қадимулайём дӯсту бародар ҳастем. бозам такрор мекунем ки дар ҷергатол агар шумо рафтагӣ бошед, падар қирғизай, модар тоҷик, модар қирғизай, падар тоҷик. алдарашам вақте ки вайҳоро мо мепурсидем, мегуфтем ки тоҷик ҳастӣ, мегуфт тоҷик ҳастам, мегуфтем қирғиз охи отат қирда, мегуфт қирғиз ҳастам. вайода фарқ нестай байни қирғизу тоҷик, ягон фарқияте надорад. чунон ҳам одамои хубанд, чунон ҳам одамои меҳрубонанд. ҷергатола медонед, лахш ҷергатол, ман оҷа бор бурдагиам, ман нони намаки вайҳоро бисёр хӯрдагиам. албатта ҷангал бе хору хас намешавад, ҷангал бе хуг бе ягон ҳайвони бад намешавад. дар байни ин бародарони қирғиз чӣ биромада, чӣ гуфтаисаӣ? бисёр сахтам расид. бо як комментария зери комментария дад ҳамаи блогерро дашном додай. бародар ҳами хели гапҳо ҳастанд, ма дар равон ку ҷавоб шама мегум. ма пом балави гура як, ма ҷавоб шама мегум. икияи худуш, икия я шахс байни ду ҳамсоя, байни ду миллат тафриқа андохтаисай. ки ту худут ки? мо қати бародари қирғиз оштием, дӯстем, бародарем. яктай дига ма агар навороро гӯш кинед, яктай дига Арген, журналисти Қирғизистон бисёр баромад кардам, ҳавайда ма ҷавоб гардондам. ту ки худут ки ма тада ҷавоб гардонда наметавонам? охи биё дӯстӣ кинем, биё бародарӣ кинем, биё ҳамсоягӣ кинем, биё дӯсту бародар бошем. бародарони қирғизу тоҷик, шумо чӣ гуфтасен? дили сиёҳ дорӣ. нахоҳем хеле гап занӣ, тоҷика пас бизанӣ. мо ҳамсоягӣ мехоҳем, мо дӯстӣ мехоҳем, мо бародарӣ мехоҳем. шумо баъзе блогерҳо ҳастен,
نمیدونم تاتای پلیسا میگردن گیجو میگردن همین زبانی روسی خطی زبانی قرقیزی خطی همین نواری مرا پریوت کنم بتنم قرقیزو دا بخیل شما و جواب گردوندن میتونم من جوابشم بگردونم هوایا نکنه تفریقه ندوزن بین دولت بین ملت خانه قرقیزو دا در تو جرگتول هفتاش خطی من خواب رفتگیم مهمونداری کرده که قرقیز و تاجیک یک ای وای اونجا فرق نمیکنی جرگتول رفتگی نباشه گب نزنین اول برین شما جرگتول لخش برین با گب زنین اوه برادران ما شما چی خیل آدمه ما در برای قرقیز در برای لخش در دوره جنگای شهروندی ما با شما نقل میکنیم باید چی خیل وایاد نانی دهن شما گرفته ما را دادگیم شما نکننی خیلی گپ خیلی ناس وای نکنه ما قطعی قرقیزا بازم میگم دوستم برادرم تا از قدیم الایام تا مردن دوستی برادری میکنه بعضی آدمای برآمدن خیلی نوارو که هستن تاجیک گوسپند قرقیز والک خیلی گپایی خیلی گپا ایرو انصاف گپ زنه نکننی خیلی کارا خیلی تفریقه ندازین بلاگرای تاجیک نمبرتون کنم ما ارسی را نمیدونم اقلا ارسی پریوت کنم بتنم این مردمی قرقیزک که بفهمه که بابا چی گفته است همین بابا دبرش ما یک بلاگره یک بلاگری پاش بالا بیگون رسیده الان من بلاگر من جوابشو میگم همه کار ما دخالت میکنم تاجیکستان عزیز سربلند هیچ وقت یگام ملت پس نمیزنه تاجیکستان عزیز من همه وقت در پای صلح در پای آبادی در پای پیشرفت خیلی یک آدم برآمد گپ زد شما خشوع با ملایمتی گپ زده شما نمیتونه بازم تاکید میکنم نمیتونه بگیرم همیشه در بلاگرا نمیتونه بگیرم خیلی من ارسی را نمیدونم جواب شما بتین جواب شما میتونه شما پریوادش کنن اقلا مراجعه دارم با برادرای قرقیز ما دوستیم ما برادریم ما همسایه‌ایم ما هم دینیم هم مذهبیم هم فرهنگیم ما اعتقاد به خداوند به قرآن کریم داریم شما هم داریم کار کنیم که دوستی و برادری را دست ندیم ما باور که بسیار احساساتی شدم خیلی حاضر نوار کردم حاضر نوار کردم حاضر میپرتم چی گفته است بای برادرها بیا دوست باشیم بیا برادر باشیم نو علنگای جنگ خاموشیدگی های و چیزی که من میگم فقط و حجت دلیل قطعی من میگم که وقتی که من بار میبردم جرگتول لخش بار میبردم ویا ما را بالای قاش بالای چشم نگاه میکردن برادران قرقیز انتظار شن ولی ما یا نوار میکنیم که وقتی که ما بار میبردیم اونجا دا تمام مواد آذوقه‌وار میبردیم ویا یک بازاری تیلا فروشی داشته بودن در لخش بازاری تیلا را کیلو میکردن میفروختن من همین نوار ولی میکنم باشون باسم شما بگردم که چی گپ شید وقتی که تیلا را ما برادر قرقیز 6 دماشین ما تیلا را گرفت دماشین ما ماند ما با می گرفتم می آوردم دوشنبه دا برای که یک زندگیشون برام هم برادر قرقیزا در رحمت چخل شدیم تیلا چخل گم شد تیلا با چی کارا وایشید انمی بابات ایروی تو دان خدا را حاضر میبرم من نوار میکنم برای که تیلا را ما چخل ای قرقیزستان ای لخش اونجا بازار تیلا فروشی اگر آدمایی که همسال ما باشن اونجا رفته بازار تیلا فروشی تیلا را گرفتن ماشین ما یک مایدای قدر یک بانکاچه تیلا را گرفتن ما اومدم سالی 98 بود 97 بود ما شما رو میکنم برادران قرقیز خیلی حرمت احترام میکردن نکنین خیلی کار را خیلی گپ خبر نشه باید دوست باشیم برادر باشیم آبادکار باشیم همسایگی کنیم با شما میفهمونم که پریود کنید روی کنید زنده و سربلند باشید